Hi guys, welcome back to my channel. Na bon savin si bay tu ni khwa say diu hele. Tumasang zep sayong sun update kana bolin. Ay hele tumasang sun kana saying 5,000 follower. Ahin mijo si update hong hiding hiti chu kana say in. Hiya chun tuhin update ahitan. Hichi update hi ho chu. Hoilai ki muthei ham. Steng la criteria hituahin Facebook ang sum kamay na thei sum lo na thei hi abai le tan ye chun lung lu ten bol tin I tabang ham hoilai ko na chu ki ve thei di ham nangman na profile chu 5,000 friend walo de chun pesa convert na bol le follower chu criteria cha hing sa hin la tua hi ti la chun ana chi pi ham te le 10,000 follower ana tiu hin la tu hin 5,000 in here 10,000 follower to 5,000 in here abai le tan profile la 5,000 friend list nei ho dinga chu pesa convert ibol le follower chu akinei sa hitan hinla tua criteria khat chu 6 lakh minutes view kiti pa chu hele to 60,000 minutes view bo ai tai ti chu iga sai do hintin chu hoi lai ki mudam ti hoi ka hin ve sa de he na ga veo hi to hi chi alung ke anavia hutin chu tile thiam di hen chule ichi ka channel ha ma sa pen ni le long set net subscribe bolen lang chule bell icon ko mel lang notification ko all in ko in chu tile video ka hin sim ki teng hitabang ho video ho hi amu ma sa pen ni ding hi jele tun ga pan taw hi to le tun ga via hoite ama sa pen in Facebook ga alu no hite hichi Facebook hi ke ya Facebook page hi ta veleu chun Facebook page hi in chi ka logo lai hi ga click ka tel left side na logo lai he achung langai chi ka click lai hi ti hin tan chi ke Facebook page Facebook profile cho hi in chi ke ya cho hi tan ai le tua hi hoi lai ka lu dham ti ai le veleu chun view tools ke ti hi abang chu dashboard akitin ke ya view tools akitin hi chu view tools hi lo le dashboard khat zo zo chu na click lai hi thein hi chi lai view tools hi ga click ka te hi chi ka click nga hele veleu chun ti hin hong maintain chi ti na hitan to ai hoi lai na click dham thale monetization hi ga click hoite monetization hi ka click tai tuin veleu chun star monetization ti la ko na ana chi sa hitan ke ya he star monetization chi sa in star monetization a chi het sa 1,000 follower plus video nga ham na profile a chu nga hin to hi hoi lai chu che diu hap in stream ad video ho a advertise hong kilang ding hi cho to YouTube bang bang hong ding dana cho ad son chu hoi lai vet diu ham te level chun criteria vet na tan anoi hi veleu chun not yet available kiti anoi hi in stream ads kiti omin hi chi in stream ads hi ga click leo hen che click leo hen YouTube ma bang ma criteria ho abon ni pot tan hi chi atha ai in ti la chu ki click thai lo hen tun click thai yen ta in ye chun ke pa len Facebook ho a income nei no more ding real sa jong income na nei thai video jo sa income na nei thai na dinga chu hi chi criteria na hlit le ai yang ta ye tuin veleu chun ke ya hi chila hen veleu chun partner monetization policy ati ai le veleu chun anoi hi grow your audience akitin minimum of 5k followers kiti minimum 5k followers ati hin ke jai 5k followers awaltan to ai green tan veleu chun green ta in ai le aban he noi hi vekit leo chun engagement hi chi 5k follower bo ngai ta Facebook nga monetization achi na dinga he in ad stream kiti monetization achi na dinga 5k follower bo ngai ta je an heaven ti he ga sei inten abana veleu chun engagement hi izat ngayam a minimum of 60,000 on demand videos or live na bol na yan lang ahi lo le video na upload ho ako na 60,000 minimum view kitila hi alina hele 60k alina hele chi 60 days nga alina hele nang ma cho in app sending a thing na hitai ti chu na ki het the je he chun istitian ni chu isu hlingai la ai tai chitiang la chai nei ga vekil la online minimum of 5 on demand or previously live videos published on your page that are active
or created by you hi chi hin na Facebook profile la chu live na bol na hello la video nga be ana anga ye ti chu isei we tain tuin ke ya ho cho jo se cha sa hin ye chun a chai ne vela chun a bon in green and ta in green a lo cha la ya pa bo hetan 60,000 views kiti pa he minutes view kiti pa he chi pa bo he to neu cha hung pan panin hi chi alin kina green a kina hele hi chi monetization he applicable the hi ta je hi chi I het di wa point inga het di wa sei do no mo che hele 5k followers bo ngai tan Facebook nga hi chiteng le 60,000 minutes views long cho 60 days sunga bo ngai tai ti la cho 6 lakh anei je chit to chun na profile as video nga a hello la live na bol na ti ho al ngai ye ti chu I sei yo in tu hai hi monetization criteria hi totally a change sa itai hen la earning nei nom ho dingin up hal en ke dingin jong pha ka sa en mi jong se no pha sa diu ka ta sanin hi chun hi chi update ki bol hi patata na ve ven lang long lu tai bol thei tai ti hi ka sei do no men ye chu YouTube ran ho de chun YouTube man video session langa he na upload kit the double to ga khat income ni nei thei ti na hi je YouTube ma upload ding lang na upload na le langa dòng income này đi YouTube mang income này đi chỉ tiếng là chạy nên khát gạ xây kiện leng page atha create sang in abai zo chu profile la chu friend om sa hi je chun friend 5,000 chang 3,000 chang 4,000 chang nei lo yum 5,000 chu su ling abai hin hi chun 5,000 na nei sa hi ale hi chu profile pa chu page a convert na bol le hi chu nang dingin abai che hi je ti hi a chai nai ga 17 tunia update I say hello lai loi pa ho heading an gel ho chu no se nen share na bol lo kitana ka ki pa ile chan chen tata bye bye next video lo ki mo to taw te le